Badwam suni de adru so no de obonkrata no abedru sanso ena ansema hodo bia wo kwa adomonline.com a egu ho no no ye ba be pone ho akyerɛw na wahunu ho hia sɛ wɔsra no pa bia no a wo hwɛ Badwam na afekura no ko online portals so na akɔhwɛ nsɛm wo egu ho no na ye kagana ne amahodo so nsɛm wo so ahunu sɛ ampa okɔ Adom online no wonya bi kenkan na so wɔkyerɛ mu ye kwasinsia ye krado ya waba ekuta ne nkrata kwasi adwa na mbombo ko de mi adom na nso o nyame gusi shrai de nyame ase ade achi bi na ya wada ye ko ni fiada so let's now twin su kugu ansa kakra September be the second week sa e be wakachos ne ka se be niemfo ye nko ho kakra na ne tu bi ka kire ho 31st December she bo me kwa sorry 365 days in a week said do you reboot your life no na ya set targets amaye ho ade wo si ya baby ejina de da so jina sa ya ka se be ko ya sa ne ka nyam na no so da yi nyam na ni mu se honhom peso honam de no so hira ye ni etu di ye bonne ne bo hye na ye hye so na Awurade contract with the mami amedo nyame se Debi me chima ma half so no no ni se sika na medu na budget da so sika ni to wa na agena sesa tight kora ye den amfa ba nyame na behwe ono ana de na ka ga na se so say jaga krakra odi e kosa kwa na ye kwa ni sa and also your panic people birthday okay Prophet Victor Kusi Boate okay yes and then a birthday oh wow and tia we show all the best nyame enhira tonkos mana ho odi ne kese wo so o ma mama so nya dintia watamfo sa no ma adom no odi adom wa odi gini pa free body for nsem no enye kese enche de biade so once again happy birthday come Reverend Victor Kusi Boate or your prophet yes on a associate secretary de ma National Cathedral board and then she a penny pa be so birthday if na nyimedu e bi so friend Duke or your member of the MPP National Communications team okay and nyimedu you wish you all the best happy birthday such a fine gentleman okay down to earth loving to be with he's everything a human oh okay and you may do happy birthday and will be able to do birthday be as I wish you all the best yes I mean shout on your kiss adwa ade achi asa bed less $1 and a name $1 for your pocket hey, papa we so trash good $1 Dr. Go frame for yes hey say be as abre na $1 no so modu oh yes enye na $1 but na se me nko kam ni die na be sibit madua okay say fra paper for interview sataba na GFA so me suspended boss akotwa bet ni can't oh yes we bet bank course and come back those na air time and I'm so I no pa 8 hey so the two na me so how much is ko bezo BT traffic yes so shere be for what's it is legal say me ba asalam down there and also so be 5 enti be dware be siesie de ho be wi a oba be dru ho ambotwi ne nim na se me ya dum adwumadi no so ye ni nyina wa ye nyane kakra ti won chore aho ma chesa do $1 adwanya nwanwa nwanwa se di paso kwa ho ye mu a se ni and the thing ka say to wada no big disturbances we him for na dey try on say somewhere last week and almost say a police for the almost shen ebo okada rider and na mebunu na e wo hono no and mebunu ya by instant justice omu twa eja to a police for came and a police for reinforcement then omu duo na na etuo no nyam na make wo ye ohin ohin na sem nana na ebo amane and na wo tutuo ne say ya te say de wo terminator na omoto ma akwada ba kokoro no fu maba nana amane bo okay ana paraphrase Debbie me it's in court no dey okan enti wo say akwada ba kokoro wo free afu maba koto aduane tuo ne kan ne sere ba twa hwe entie ba ko so no ni etwa kire no ba ko so de no e kan ne moma okay yes
ya nkwada mienu a police for ai o se terminator ni bi o grede sa Ghana police for ai ana na kra se che se na yire ka na si ho se a police for ebobbo ahwehwe no tika na dem mo tamen a police for wa ka se mo free last week I said you be answer dem wa no ehia na pa so na no kro mo ye ho press conference so ha na wo say IGP so aso ayeshi na so ayeshi obeda fresh na no tape yi he na so ni nyina me so ufo do so a wo ye ni nyina na se ni mfo ye tu na frim wo da kodom afuo no asase wura agi o ma asase etu garam se fa ho want to friends wa fa wa do one say edwiregu ba kura no akopem se ye ba yi se dibre no afiri ne so se bia wo ono ne enim so ye post sakene on ne betumi atu ho na mo ti esre Dr. George Akufu Dampare na ne wakasa sa free last week ya kind of stories every day American news bia ya kind of story and every day new revelation eba ye mpese be yes se bi mpredua sa wo ye Ghana ni na wudi kamafo a wudi posi ni nya asem atumuda o metwa asem krato so eba sa na say ye justice na ya ye bibie wo ho last week no waka bibi Tuesday ya was mo set up a private inquiry na wo mo hwehwem na no committee ni so kwatena se num tea ni wi a no what the report no aba private nim kwa dem first na wo jama police fo a kwa de anhwe ya na kwa bibie wo na se basa se Ghana fo gidi a wo mo police mo na se e ya pesini can CDD for report na wo mo de bae o mo say Ghana for be person be kan sem dia kire sem twerefo che so be ka kire police ni because ka kire police na sem ekoko ma sem no oda a wonna e wo ho ko nim baby e ba ko pie a ne nkwa ba ko da san mu ba central ni die wase wo kipi ni o alobetu ho na mo ama wate please ya die si wa sokore mamponti yeah, please for be try Ghana for try e bin si dawiase mrantie ne de no mrantie so kata so be akrofo tutu mutuo kunkum bie Ghana police service sana wie ya this is free ho please ni page die and na committee na etinye se ama police for no so ankasa o on be kasai na eti o mun krobo ne won se se wo ya trofo na nsam ni nsisi so some missing pieces Ghana bank cowboy saadi be hu ni skaketwa abusuan so ye mo bia patasi compensation ya anti free police ni bia sikep na some people for interdiction na say interdiction no jua ena ye den baboka be ana ye interdiction wa it mi kura do ko security obi fi ya say teacher for them ye say onye tia transfer the free akwa aso ko my father's house into school kwa na no ko kwa chile kwa dade me say free ho ajua simple na for police for it me for ho a me ma police for nhwem and draw ye betime pie mu no enyase e ba sa so na kwesi nza meka se gidie no aye wo mu no eye hwehwan omu na aye amasa gidie no eko o ka se danse abranti be no so wo shim base ono so ko wuyi a asa no bi ko tie abusia na so se aposifo bi na abo no sanse wo omo de ka aba no ohoro mu ntua e na wakoka dia se o hye uniform nti wuni ho kwan se o ka kire ne se ebi ase akra aposifo so mu koyi funu no de akwa ko paapa ya bra abusia nya we me ho nsem eso yi please for us be timi atwa to so no wo ye mehye ne se ase oni post ni nya asem akwa no tum bi se pa record it be do ni please ni encounter record I'm telling you because ukọ atoni je no asoye a ye mfa wo de no obefa please ni de only place for nya issue and now nya encounter now opportunity a record it they say tape no yes asem one evidence tape no any video no ni be ka no atoni je no abetie please ni onfa wo de no ni akobu asem nya agye asokware mamponti Ghana police service me jide nim biem santonum timetwa kire Ghana fo a Ghana ban bo ka nye kaketwa Eddie. Nti we na na frɛ we ya ka asɛm free last week de bia new revelation e ba che se asɛm ne hanana sanse posifo nti megina krom metututuo saa ama asa still no a obi a nhye da muwa no e ha adwenti na e frɛ Burkina Faso ba redam no so no on se mpadifo bi nse na na ye ka se etsoro horo mo zuwa yira me ko mo karam se na soro de se zuwa ntanto saa no mo se ba redam no empanifo afirase ebiem nti anya nsu yire no efirase watifi FM a ehso ne be se wide voter river no ayema abroso wo mu adofo wa no nyina se yira fa wo mu biem afi ni nyina bre no
womo abregu we so big police brutalities a corona we MC na ka say hohoi MC was say bad for God I would have been shot please for na so no kura kakra fa na so hohoi aba na mu senior wo hono no hear reporter please for me to mo de baba abonten Ghana police service na se wona ma na wa abo ho ban ti menyam no wa se ntokwa kese pesi mu say okay Chanenti ni atrosa na adumene okay ezo hu na onyini please no boy ho ban no say ta NPP ni NDC agiafa but one said the funny thing they say you were holding your foreign videos bia ebia broni said your George Floyd dey by o brutalize blacker na yet had the racism and now we black in tea we be black community na ye mo bas me wa ye nyina ye black so police for no so ye black so ye kura na ye te ye die mu no ye nya ayi papa bia from them aso broni na ye nua bibini wa brochira ayo mo be ka ma ye e dia ya na manyo sem etie ne MPP ni be ka cho se Ghana police service good Nyantina na tape ya be. Ghana police service the baddest. Sabane dane na eno so adane. No maba omo defend ye no. Omo so abeka. No mo criticize ye no. Abi defend it. Bia. Enya no na ho tape abaya. The police wasn't fair and in the election and the why we should do this, we should do that. And baby Adria. Me say. Ya sa te ho Ghana the only place need delay. Na akonya ho so bit me record ya. Record. No nim say emra no so ma kwan so be record will be abra untia na na secret me record o kan say we ana asem emra no mo share ma ni favor nkrofo bi mo so ni police ni asem dru attorney general so ya wona be won say we utiti say jointi attorney general is say minister for justice ontie wo de oh adwa this okuta bibia ye evidence substantial okay eno ni en report ni asase no di nkomo outside. Oh, okay, because I don't know about December. Daily Graphic. Okay. NDC determined to protect Constitution. Johnson has said here. Alliance withdrawal will have no consequences for NPP. Political scientists. Speak up against corruption. Some journal rally citizens. Groups. Tertiary business sense challenge. Hey. KNDC joins UCC for finance. Okay. Daily Graphic. Daily Guide. Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia Fodi Ewa, the Vice President of the Republic of Ghana. Ghana, Colombia strengthen ties. Say Colombia mampania be de chiri. DVLA faces out old driver's license. See, Kenya market traders threaten showdown. Hey. They say they show down. Mama run down. Show down. Say they also must show down. Zena kwasi prembe foni wa. Kenya market traders threaten showdown. NPP flag bearer aspiring balloting postponed. Alliance drop from NPP race shocking. Yes, man, pena me cheso tie ni no real. What's it? Dr. Baromia. What is it, Alana? Ade. So say ni yawo. Ade. Say ni ya. Ade. Say Alana Matia me want me am go through. Go so person so e so no ho. Ehwe. Uze abato de o popularity. O credibility. O acceptance. Eba through abato. Say man ko because na threat kese pa bum no. Yes, o say Kenya pon. Emenya mbale die but ye ka de wa nanti mwache. Quote unquote integrity threat pa the vice president. Nanka ye Alan. Ba kwesi tere bi so ameka se ete se ye nyina ye di agoro. Ana e bia ye nyina ye wa adwuma yi mu. Na adwuma ye de ato what senge ma se bi election time aso sei. Ye nim se team no e ya kwesi nsia Welbeck anochewa aba ampofo je ni abobo ye nyina. Na asa adwuma no aye kwa akoye no ye nyina obia hu ne se adwuma ne de ye ma kwesi sia je de nya no chewa ba nsinchen. Yes. Obia from mpanimfo free soro koka fom. Okay. Obia de ni mudu ata kwesi nsia achi. Yeah. Ama anochewa aba na ono so ye bi ye o. Be se anochewa aba de o mo forget it. O asa obi onya hu sa no apa oba bi atena.
because ye nyina na wo se ye nanso so no ye de mu duro ne ani na tai ba ko achi enti aja wonya wo sa agro ne ye mu a no atena nchen boko me wiase de bia me kasa me say obia oba and favor be shine but I also just say we shouldn't do hard work. Yes, dear the member obi eja ne wo ye wo aba beti wasma woka because ogidi so oba be nyasem papa bia aka kire no yes nya okay no krese achita dodo na akode mama mpane abedechi but could you only be say bia ya hwepe microphone ko antola na say engofo de omo hu bi about the vice president na maybe they have seen something that they are not seeing in other candidates. Well, so let me share no e be other candidates no empeje omo hu ye mo hu say ampa musu mbotumi ya jadi we the shine sir because a nipa wo ja shine so betimi aso mo yo e dey say efie glass ani e usu ani abon tokro wo se enso obi ake ne kofa kofa ye po bi abetimi kuramu ye na kwaje bo na kane a shade kura de obi ara pepem wardrobe ho ba na ye ho it is so some you do not to be kuramu ya ye mfa nsa so maybe they were a vice president so carry no ho for the past 16 years now obe joining NPP amanyoko no and so mama fo nya no mugidie ni nkranhye se wo de tumidie ne hye ne nsa obetumi ya wo won sense form ne ya wo hwe no obetumi ama nsa kan maybe bi nti na ma dodo na so well kwesi ye nkwaja delegate ne new crusade guy na eja for set time na so very na so. Let's stay united to break the 8 deputy lance minister to NPP faithful. Ghana to attain observer status in Pacific Alliance. Machinations threatening party unity in NPP presidential primaries. Professor Jampo Eneka new crusade guy. Kwesi abusia yada se se wo hwe bedwam yada ye ho aba ye ba agwakansie ebetwa so.